Ana foi ritual. Amero kernero kamaleng ni machel. La dit mo wache dano ye tika wache ni ene chung. Mo football waju tamene mero chung. Kebe Mario lok pa speaker. Position pa speaker, yin teki dog speaker, chi weko komi kamila lok palutu, dog le do up. Kebene ka yin tie chalo no bat mo, maitike MP za bichel. Tien loke ni gina NRM caucus umogo, wangu karo. Teki gine diyo lutu, ubukaro kichi, gina tema pere. Neno? Chi ana lego ni mapat ke loka speaker ka neno mo tame ka en mero beru dano mo bukonyo lutugi konchung ilu DP ma mege ni bere chi ko pen beru vice president. Okay. Unyo pen beru prime minister. President Museveni gitika unye kwere ni uchim en vice president. Okay. Uchim en ngo prime minister. Otherwise, gina luoro. Vice President budget pay. Vice President budget tie under State House. And pay. Winchao chero. Vice President budget tie under State House. Pay under Office of President. Donc ana legu. Legu ni di ord luak ikom lok pa luak malok pa chuli. Kongi luen pi federal system. Gidwak tuwer me muchoro. Kiji mogo magi mogo central government udoko ya chuli giap actually ministry ke planning unit ma planning pia chuli go budget pia chuli jogo mchor pia chuli la bon eno ile wa machala chulu bir tax fudi ana foi